Kajingklat kan jong kawai ka samla luot ka barang khat khandai snam kerta na ka snong nong ang mar nga Ribhoi district ya ka bala atep kerteng kum kawalenda binong kala khlara ka janbe jong ka aphunyo tarik uyayong ha ka jaka pulia jong ka hajala Rajasthan ikmi ki kpa bar ki bahayi nga sam jong te ka samla kila suba jor bale se ka don ka ek shalandat bala apelong ka te ka samla bantu no ela ka jing em ha ka ba ki bor penya jong ka te ka skul ba kila ka no ya ka bakala dibi pat phasi la de ya ka met jong ka ne ka samla la wan rano handin ka sngi kalai pho tarik uyayong shaka yeng sa jong ka hanong ang mar nga Ribhoi district kate ka samla ka de ka khon jong ba ru bi binong bar ka kong kobitas em bar ka te ka samla ka de ka ba puli ha ka school of design Modi University ka badan ha ka shnong lakshamgar sikar jong ka jala Rajasthan na kalyang khpa jong ka te ka samla halor ka jing du no yala ka jong ka khon ula dawar una ka sarkar lang bakatanat pulet bakade ban pelong ka jing toket ka babanya halor ka te ka jingja khnang bakum kine ki jingja kinam ja shu Nor kom ka wanja kila man itu lihat aka at po nyo tarik por lai steng lai tam long lai san sa ko mi dei kawan ka kol natin na po university kaong ba pide pa jong kita ngoy digan ni health condition jong ni kon jong pi long ba was kila man wan mi mentam taong ya mentam tangam la namal ka apply dengan dan yang pide ban wan markum tuhi ngadon ngam ini poi pogati mendebat na flight ticket yang kumio ading kata kesini babut ngalai mi satu ben nala taruh poi ngapoi porsan steng ing poi jaka location pada university dia kata university authority padang yali yang ra singa hospital yang suaban di hospital wan suapo university menaikkan dengan tunggu apa itu bang aku aman pijak pun kumnoman ikut yang apa university nang tu ngalak subal pa mar tu ngalak yang lam dengan sebuah university bagi conference hall perkiraan ini pun yang tidak ada susah no ngalak susah mengenai di balong prosedur bayu ila minut banwan high not university had sharing marway dan naing cadu sa university minut banding marway de kam solak ngit kita in society sing babut pada yang bang le postmortem itu habaya de katu nilai keren ke Bor University ba i Bor University clear pikwa manle ka single doktor postmortem ngam kwa long bang kwa ba board of medical kinle postmortem long sangut ki member kinle postmortem ya kasih kinle postmortem ka ngadon de long supaya kata nga demand ki ka bor kulit ba ya kamet ya ikon jonga inle inquest lagi kulit kan thai om daga polis na jadi kata panle postmortem rung akwa ba in nomle tangwe inle sangut doktor kita medical board ya halor kata kita le medical board dengan ekot postmortem report don ki partially bangamhon partially bangamhon tu kila man kero kita ke egi banta ke ba pi mohon kadon kuma katin medical term kiong ma kini ki rendang kidong kami lagi serma kiong kumi kita ki dangmong ni por rendang ngam kop bakade bang da jong tulai ni ba oin lu bale tulai tambah ni bau berkusut hardan dai balong tulai do bastin pasidon unom mong te unong sungam unong mong ande katu baji mong ai bau berkusut do tulai dan kan jalong rough tu sing babut pada yang bang le postmortem itu sing balik postmortem digelar dan kita huri kerakian dia bagi kili kompi media atau tim lain atau profesor di melak menjumpa baik bu kili dan kejing huri kurang yang tu ikhlas dan terakhir dia kena tai kepada informasi menunggu okey tu ya dan kadang-kadang jing subasnya jing suspek lah kena jing jai ngadan kaka kasan tering April ipun sanga epa long kene kadang ke kerja shore ko university yang agi kicit banlong kerja anchoring ni kono gi ban host te gini ki senior ki bisni nga ban le kata tong nai le kata
ban le kum no ban lai nak tu dong le tren ke ba bom dei ke ban lai nak ta ka ban long an kering ila le kum tu ila weng no I kini rehearsal akan rutering da kita ke senior classes hang tu kemudian bala mereka fareng dekat University Authority pada ke GDI ke manong anchoring katakan anchoring kalau dekat festival ke lama kedan po YouTube tu tilong ile ikunjunga bati we hang takin kawan kading bisnis nak kading bisnis kalau ke ilam sadu terba ile sniu dekat dekat katu ba yang begini suka dong ba marsinya lampu conference hall kilianga dong ba I dong ba itu nga ba konjung pi la de society nga ngamla ban ngai hadon kata nga pulit wan nga klio atau medan nak korba kilau taka korba yu ngamla do kita tu wen na kino hikai wong kumne ba konjung pi udi ba ustim pelai tengong market tengau jebab ubri unom la man hakat haju ko di ban ustim pelai ke wen na ki nembar ong ba belajar kemudian dengan melalui dengan kata dan melalui kita akan cukup por beriu kan di akan cukup por kan simbolai di nak kita ke member di ongba inang mut maka dan kita kapal seni dang dang tip dengan mar tentu ngilau no ngira no hospital dengan dap lapor hospital pada ni kecil kita kapal kedang danglong dan lapor kita ke ECG agak ECG yang punya jiro atau orang di clear dead dai kung may atul taki lecture jaki pada ki ong ba ilale taka restoration na ito na turba atu atur ilale yang ke nagaling jong phi kum gajing ngasem hatu phi hon em ya kan ka postmortem report ke ba penmi ta tega jaka na site bat ya ka jingkam jong ka university ba ka kun yang phi ka di bi ba ka susai phi hon em ya kan ka report ke ba ki penmi dalai le ngam hon ma ba ka kun jong ka nom la ban susai nomor ba ka de kena ka baslur bat ka ba kren hon kam kelempon masih pun ya ide kami ba hak arpon ruteri por live spoai baila light na po class hewan di saying kata kade hak arpon ruteri ti yong bangan lig da horse riding practice katu kade ka bapon ya katni kado anak tu klem phone Tengok bala hak arnyo tarik mesti hiyo pun makiba aklem hak arpon ruteri aklem yo phone number ngabun kamno ngali traino adin mawan fana jing train ngamud man lek saya I hak account jing I hak tu ka por gi ko kawan phone ki ba akon jing ti long ka health condition ka phone jing ti long bawa sir hak arnyo tarik janmet kata hak de por lai san pusau menit ja damit tu Tengok hak arnyo tarik mesti nagaling ka kun ka phone em saying na sa yang ada kelempon hendak ki telok IBI belum ya ju ya jam ila ula pon sin kelem reply nang tala text message lu kelem reply hak step arnyo tarik ya halar ke jing bamhun jong phi postmortem mar jeng kuat bade ke jing kerpat ngi la ne ke jing dawa jong phi sarkar nga nga nakaliang umuwi ni rang ba nang ni ka tem koy ba nakaliya hibro ko nga kerpat ba ya ke ibala jay ki kunjunga ay ba kiwi ka namja susu nambar ba katu ka apor ka namja nambar ba kidon makading start ni lewat ya kimpa ki kon ban ga jing start ki haman lagi state bar ko ke India andre ngai haman lagi por ke saja kumne ba niyo ka kupor ka susi belajar tentang de ba ai ba ka kupor ka kane ka apor ka nom jas it kun jung kiwe nang tengah kerpat ba ya ka government om mekalaya bahkan kan pe kendiat hak tu ka benta ai ba kan le ini step ba haman nak state kidan ki kena jeng balik pule ye hato ngadang akwa ba tentu ya ka government bakin buat benia ya ke belajar ba ya ke balong ki ban lab ya ka daw ya ke baja ba dengan nom la laj ban man lej bi stat nama ba hang ne po me kalen nom la ban yo di stat pula ini ha ban lewat sabi kum ka ban kuliah engineer doktor lan itu ki aeronautics engineer ni ha ban kuliah sabar ni ha ban lej sabar ban ni ha ban phai di kon sabar re ka me kalen government ka di ban pet
benia alor kene balong hato kilik na ka government ne kilik na personal ne di man wat ban di ban ai ta security kin kanong ja kita rigging yang kubajai kun